ke pa amen tu ni khui te bang phat hoi phat pha ipi wa ma sa pen ten ha chung pen pathin ka thangwa in ichi igam sung inam sung e ho ku kilen sung hi i hung khang to che hung khang to che bin khan to na langa hin hung ma chal he jing ovin ki pa ta in tu ni khu in zong ichi dam dei munahin school tha li khat a iti a i ho thang i ho gam sunga an khalo a uma yong la kaza kha lo hitan tin an khalo achievers academy kiti residential school khat he atha li khat hi chi dam dei munahin velanga to sarpa founder pa to aput do pa founder pa to hung ki lim di wa in ichi achievers academy hi ipga hung ki bolham ipi atup la doi ham chule ipp hi achievers academy residential school hin an pu do ding ham ti ho he pai tai hung ki di wa in ki pa ma in aji chu khalo thil tha khan to na tha khat hung ki pu do ki ti ki pa pi lo the hi puvin ji a chu tu ni khwa hi chi founder pa ai lo le sarpa achievers academy residential school in boldo pa hi to ki hu limna ngai no ta khan to na the machal na the ho hi hung ki hu lim di wa in chi ho chu hin sei do masang ovin ipi hile apat na penin asunga thil ho ai lo le ipi khan to machal na the ipi tup la doi ham ti ho sei masang ovin nang le nang self introduction na khat be hung ki bol chun ki pa min te sa cái min chu le how pu tu boy ahin na ka kho chu lawang sanggol ahin laya hi school hi 2018 a ko na school kan bol ahin na la ki setri le school amasa ka bol chu le Mount Olivet Unique School okay to hi school hi ni bolding khat hi day scholar ho kaisah ding chule to hi residential mong na lai mu na hi residential mong atuma bol di ka ti na khowia ko na hi school ni day scholar khat chule residential school khat bol di ka ti na ai chu thamar ga sei bel na day scholar to hong ki go ba hele chapang hi hin na bang ta ki bol do thailo na ya chu residential school kan tup hi kum sot hai tan na pathenin dam nei pi a tu chunga hi ichi school bol do thei dinga pathenin dam nei pi jin pathen ka thangwa in na okay ki pa me hichi sarpa hin tu masang 2018 ti ta 2018 na pa na chu Mount Olivet School kiti hi na bol in Mount Olivet School kiti yong hi azalo koi ma cham ta pu in tin di a kangui area lang ho hin hichi Mount Olivet School yong hi anaki tu ma chapang tampi hung ki sip do anamun ke ta in jong ka he in gam thata ta ku na jong mi lai mu na hung kai den boarding hong den mi tampi omin hichi Mount Olivet School yong hi ipam pa chat na school la adinga asang loi langa an he in tu ahin school ni bolding khat hi polanga kuna hung kai ho hichi Mount Olivet School Mount Olivet na he polanga kuna hung kai ho kai na ding chuting le achievers academy huveya ding khu residential school hung he ding he in hilai a school muna den yeng ding 24 hours den ding asun azana kisin duty he in ichoyong chun joting la sarpa in pai ta in explain e ho he thi te na ding in bol pentin aji chu e ho he paul ham lang na phata ki chi thena e ho paw hai se yeng lo le mi nu mi pa he hi cho langa he ki la sama he in ipi hile tu hin ngai nom ta achievers academy residential school hi asung lang thu asung gil thu ipi bol ham ipi ti ham ipi bol leo khan to machal na ding ham ti ho chu sarpa founder pa to hung kho lim di oi ta in apat na penin school hi bola le school hi vision te na sir it is school hi ipga hung ki bol ham ipi ham a vision chuna mi pi ho het heading in nin si pi sin ki pa min te a vision hi ti le ipga hi school hi kan bol ham ti chuna kan sei ding hin tin ke hin school ka bol masanga hin na phaya hi boarding kan bol hin na it's a boarding kan bol chu ipga kan bol ham itile phaya ko ma hi chapang tam pi hi anu apan thinglanga ko na phaya school kai dinga hin sol na ahile phaya school kai dinga hung ki sol chapang ki ti chu anu apan akine pi ta na le ka thim
ho thinglang adinga chale ka thim lo hi chu ai le phaya hen koil iti tam ti le phaya kum sunga ka bet le chapang ho in bahara umwa anu pa lo ya chumi chapang chi he chu lana chule ho society hoi chapang ho hi ki khulai len to diu le ka sim nom chapang khat le ka thim ding chapang khat dong ki suboi chu ya hi ke hin boarding khat ki hong hen lang itia chapang ho chu ki koi tu hen lang phade chan le kha ki sim san ka tia good safer boarding ka tia na phaya check kona hi boarding khat kan hon chu ai le chi boarding ka hona chu chapang hi ama school chom chi akai chu ai le ama school chom chi akai chu sun teng le yan teng la hoi tai ni vet tu wanga chu sun teng la mi anup no ma om hi na ai a chu ke hi kalung kim lo school khat ki bol hen lang school mo na chun chapang hoi tan boarding ki koi hen lang le kha phatchan ki sim sa le ti pal kan tu ya hi 2018 na hi chi Mount Olivet Unique School hi kan bol ya na ai le cha kan bol na sunga hi ka vet ki da hele chapang hi boarding a tam pi ka koi chu na sei banga chu na mun gam lata ta cycle lang ka hepoi tengno pal lang ka hepoi pallen lang ka hepoi na mun chom choma ko na gam lata ta ko na hang chu ai le cha hi kalung kim jap na lo khat chi pham ti le boarding a chapang i koi wanga chu sunting le day scholar ho to ki wop ki chu ai le day scholar ho chu sei banga mi aina ko na ipian po dham school chunga ipian po lut dham ai lo ne phalo an po lut dham na kitia chu chapang day scholar ho tong ki wop teng wala sunting le ne phalo an po wai pham phat bol yang la chun chi cha phalo chu boarding an po lut ki deu na ya chu boarding chu idei bang ta chapang chu ki sim thei lo chu boarding awang chu hoi ta chapang ho chu ki ve tu chu ni la le pathen thong ki sei pi a hoi ta na ki hilwai chu discipline jong na awang chu sun teng la day scholar ho ta ki wop teng la chun na ni chu warden hon sun teng ki ve thei ki ta lo chu ya chu ka ve da hele residential school hi lo le na residential school hi lo wa hele chapang hi hoi ta ilung na chim se na sim ding wang hi ai thei poi ti kha chu na ka lunga kan gel ta chu cha ko na chu residential school hi boarding ka ta kan tu kan boi pi hi na ai wanga gale tul hin nei ki ule ima chai thei lo na ilung ge long na ai wang chu tua hi pathen lung se da galong hi ta pon tin na ta pon te ki ti yeng la na chip hoi hoi ta na galong hi ta pon tin ya chu residential school khat hoi ta boarding chapang hi ai pang ta sip do te ding ti pa hi lum tu pa ki nei ya chu na chi residential school hi boi le yong le ki bol he ti chu keima vision ka ga sei he nge ki pa me tua ang chun serpa ko na izawin hi chi cycle lang hian lang more lang ting no pal lang hi jong le school tampi he in school min thang ta phachum ta tampi ai wanga hi cho an da thawa hi chi Mount Olivet School ai hung kai he in ta san nei ta khan to machal no me ti chu he je wa hung kai he in toy serpa na sei la Mount min bon hi banga ta san ta nei chu ama alung kim lo na laya chi sanga hoi zo le phazo Achievers Academy ki ti residential school khat ball be ki dim ati chu I chana ki ne pi umi tam ti chu minu le mi pa ho in hoi ten ne ki gialun lang ating le hichi school hi bola le target ai lo tup le doi ki ti omin na sir hichi Achievers Academy residential school hin ipi hi na tup le na doi uham kin katu pen chu na achom lam tan ki sei han lang le chapang hi class 10 an chaiwa ko na khu ama hi ipi laina so thei ham dan chu MBBS ka poi na aule engineer ka he poi ai lo le NDA na army la ngai te NDA am so na aule civil service atup ham adoi ham na hichi dung zu ya khu class 10 an chaya ko na hi hoi ta ama line to ki to chu guide boarding lai mun chom choma coaching center ho to ki ho to ding na 12 an chai chai le ama chu medical line a chi dong la 12 a chai le amu te na ding line khat chu bol pi ding na chi ma sanga chu class 10 ma sanga ko le to hi 5 ma pat 10 chan ka bol di na 5 ma pat 10 chan hoi ta cha pang hi background same ding na hoi ta ma basic hoi ta foundation same ding
10 an chaya ko na khu 12 achai ting ipi bol dham ichi khu hoi ta guide ding oi hop to ki tho ana coaching center ho to ding ne ya hoi ta 12 an chai ting chapang hi ama hi na ho so do na te ding a khu na ichi khu keima doi le tu he na okay to chu sir pa in atup le doi chu hoi ta in kichi chen in sei pe win ka sei hai khat omin abul langa chu school hi ibola hele tulaya chu numeya atuma pasala atuma henna ichi achievers academy residential school hi numeya kewham pasala kewham ahilo le ichi school hi amoto hi ipi ha ichi nan se a chu na khat kana gel chu kalung gela chu pasala bo bol dham tiang chu kana gel chu ai wanga chu pasala se ga ki bol le numei chu itiham society a chu numei chu ima ki gel lo da na chu hum khading na numei chi ma chalawa ki gel da na chu ka hum khading he chu tu lai chu acha pasal nei lo yong na numei se nei yong chu na ai la hi ta bang hoding a chu acha numei yong an kaisah nom di chu numei pasal koi gom long chu ha ka sa na chu ai wanga chu numei hoyong iswaiti wa numei hong isip do lo kho ai chu tu la chu pasal se thei lo chu na ichu ken katup chu hele enge tu tari a chu le campus mun tam ta khong thei lo hin na tu chu ni pi hele numei yong pasal long takhat in ichahin ki bolin tin olla na yung success ding le numei ho chu campus chu ma na mun chu ma campus chu ma yong na hon the he ti chu keima lung gel hen na tu tari awang he le numei yong pasal yong na koi ding ai wan chu to hi sit hi thom cha bu la ma sat digiti hen na numei som pasal som na class khat na chu class khat ai numei som pasal som class ong hi class 5 a ko na class 9 10 hi new admission kala din na class 10 ho ko le tu a ke mount olivet a tu kuma class 9 sim ho ko waiting 10 hung sim ding ho na i cho ko compulsory class 10 koi dina to ma ho ko hoi ta board exam face ding hi wa chu residential school koi ding hoi ta se ma na ama ho ko sang ta result pass it na thading wa ko na result hoi sa ding ti pai ke tu he na chula school motto chunin do chu na school motto hi let's prepare to achieve ka ti na achieve ti chu hele thil khat lo thin na nei ding ti pa na lo thin ding ha ki got ngai chu ki got ding hi chapang se ka ti pon na chapanga ding se ka ti pon na hi chi motto hi na oi ho yong na school nei yong school nu le pa yong na ki got ngai chu chapang se elo na alo thing den ki gotau te ti pa chu keima motto he school motto alle ki pa me lo thin na te ding a ki gut ding ti hi ki got na be ya chi ti ki lo thing dam na nge lo thin na te ding a hoi ta ki gut ding ti hi hi chi achievers academy residential school khu ve pat tu kum tiu te tu a pat na hi ahung hung ding ni kho a he a motto ngi ding he in ating le hi chi residential school a hi adi minu mi pate hen agial ko ngaiyin na aji chu residential school a omding kiti hi 24 hours oza to asun azana kyung ki sinding kiti chu chapang ding awang thanop ombe se elo de na ahin la nupi upaho hen hoi ta na cha mi do sa enge nati a hele phat awai ge nai pu in class 5 a patna 10 ge hi achievers academy a he residential school sir pahin an bol he in khunung le alampi ahungwa na dinga chu tu ai ki gut phat he na sir si a chu minu mi pahon hoi ta ilungu hin gel wa cha teu ikwai te diu ti i dei sawin ibola minu mi patien a cha te diwa a cha teu chi residential school ha an koi diwa he na dei sam sir to chu ki saile na tu kuma hi class 5 a ko na hi 9 10 wang hi new admission kala ade ya na khoveya kona abana kona kho class 5 a kona bohong kila dita chu admission class 5 se tu kuma wang class jo se kila ya na ai chu khoweten class 5 si mo to 6 sungi diu ta chu abana 6 si mo 7 hi diu ta chu na new admission chu kila to this khatve
ipam enroll hi na dinga ja ke pat pat na chu na chu tua hi class zo si admission kila bo na ya chu tu kuma hi class 7 8 kai ngi ti ho chu tu kuma admission ki bol lo la chun aban ting la chance mo lo diu chu na khowei la ga tang ti chum thei lo chu ai chu khowei la chun class 5 bo na tu kuma khowei la 4 sim ho chu aban ting la 5 lut ngi ti la wang ji the na khowei la 5 sim bing ho chu aban ting la 6 kai ting 7 kai ting lut sa na ngi ti wang chu chance be lo ding a hin na ya chu ai thei ai la chun khowei la admission school class zo si aki hon pe na hi admission hong ki bol long chu chong chu phading a hin na ma hodinga na chule ichi residential school a mi pa ten hen koi nu ka dei sa na point li he chapang ka koi na no point li o me na ki cho hi khat a hin se yeng o sa na kholo ai chu number 1 a hin na mobile phone he tu la ya hi minu mi pa te hon isa te hi mobile la ko na hi control je uta lo chu chapang neu cha yong na ei cha ti lo mi cha ti lo ka he poi na phone na ko na hi control je uta lo chu ipiji ham ti le chapang neu cha kha dong chu phone avet pe da hu ila pi le ti phin ai chu na ai cho neu ho chu ki jol thei chu boy le kha sim trin lang in zo te na sim cha te banana te ki thei chu na ai le alien je bo chu class 9 10 lang ho chu ki zo te lo chu ki la pi zo lo chu na chu le mi nu mi pa tham kha hin 9 10 lang ho wang chu phone zo achu api uta chu e chu phone nei teng la iti ki control te do na hi residential school hi teng la chun chapangin totally phone choi te lo di chu teng la hi cha chu aum dinga ki go ho chun phone choi dinga ki go te lo di chu na hi chu hi le phone na ko na ki kang se na thading pe na chu residential school he ka ti chu ai chu ina hen lang phone control di ki ti la ni sa i cha du ki na di chu na ti lo ha eyong ki lung hang jing ding i chang lung hang jing din na ita chu lung hang jing ting la chun iti le kha sim do cha pangin yong na ya chu phone ji a he number 1 na phone he ting number 2 a ka sei nom chu he le kham na thei lang na ne la cha phalo ti taw te tu la hi chapang ho hi ya lo ka na chapang ne au cha yong i cha te yong igin cha lo be cigarette na che bloy ela talap ne loy na i chu ho i ma cha gel ta lo chu ai le ya lo ka chun i chan talap ham beria mo na chep ta le aban step chu i pyong i dam na aban ne phalo ti chu neu cha hong ki pani chu na ama sa chu loi gol to e to na ka bol he ti du chu ai wang hi chu akuna chu neu wa hong ki pan ding achai chan le sang ta an pha du chu na het man lo kang chu sang ta na ge mai thei chu za te wi na ya chu nu le pa chun la chapang chu in ruma ki hen jing thei lo chu ni a loi gol tong ki vop diu wilang langa hong wa diu loi pha ki vop khaw le phalo an ki vop pi khaw le na ne phalo ne ta ki vop la chapang chu a loi thu bo chu anu pa thu sanga a loi thu ngai chu na ya chu residential school a chapang o ma hele pa ma ko na kham na thi an pulu ding ta lo ding na hi a chu kham na thei ala ne phalawa ko na chapang control na thei pian chu na residential school he ka ti he na ani chan a chu na ting a thum chan a chu ka sei nom chu hele ai ho hi ai mi te hi football la ngai than u chu football football to music he na thip nong i thip bu chu pe la ka sei la na india sungai ka ve de chu ken academy mon chom ma na india sungai academy om hoi ka vet so okay chu ai mi chapang lo na yong lo na teng le tournament hui lai mun hian lang nagaland hel assam hen lang na india sungai hui lai tournament yong le ai mi football player ho bo so min avet no mi se ki sei patri la ho yong ki zawa da mi ti mau e mi chu zaw tu chunga nagaland na tournament ball wa kim yo sia chu ai mi higher chu na ai ho yaw no lo na chi thai lo chu ki sei phale na ya chu chapang ho football thanom ma chu ai la football thanom mo hoi ta ke nang ka cha tiang thanom chu ai la cha ai ken ka experience na ti ham ti la chapang tam ta hi aloi gol thanom mana thanom loi
jole aloi gol academia mana academia ding tu loi na pama ko na trial hong le ground dim set chet hai chat he om chu ai le hi cho khun ipitita mitil academy aga diu anu pan jong academy aga le amiditam ti ach igel jinguna ai la chapang ho chu academy aga diu academy ki ti chu le kha sim sa wang min mai chu le kha thip na dinga sim lo chu ni bol pe ta yewa chu le kha sim chu mo importance pital lo na ai le ti tabang chapang ho chu kumni kum thum kum nga khe po academy ahung diu chu ai academy ahung diu ahung le jap bule injo teng le academy akona chu agreement na ahung ki chai teng le hung do diu ham ahi lo le na bon test ya ahung fail diu ham la discipline ya ahung an no do diu ham itham khat ya chu academy akona chu hung do diu chu hung do teng le hin bol di ta lo cho chapang chu na le khala sim nom ta lo bol la pe do ngal ta lo na di ta bang chapang adim ma do am ta chu ho site ya hi hilai dung ho local tournament aga pe le diu achai na le aloi gol ho to ne phalo an ne diu na iti a hi chapang kerel tam ta ase ka mu ta chu hi a hi to a hi ka gial chi pham ti le iti ta banga football pe thanom na teng le kha yong them le kha yong sim do thei ho hi na iti ho ta bang ho yong hi amo ho dinga yong hi facilities koi pi ding iti ta bang chapang yong chu koi ding got soi ta koi pi ding teng le amo chani sia training pi din na football academy training pi banga khona hoi ta training pi ding amo cha le khang hoi ta sim ding itham khona hong lit teng le class 10 class 12 man chai wa na football pe the mong hi pe do the mong hi le pe zom yong la kho lo 11 12 ong hi teng la chapang chu hong khe ta ve ta en yong khen tin amai hong khe ta ve ta hong khe chen ta ve ta na ke wang hi football ka pe awang hen pe do pong hi tina an khe ta chu to hi chapang athanu man wa chu academy aga go la ka pe do dham tia mo chi bo chu athanu ham ti wanga chu pe sa ta de ti yong la zo lo ta mai chu football pe ang chu thil ba hi lo chu na ta ti ta bang chapang ho chu hoi ta koi ding 10 12 fan chai teng le pe do ke wang pe do ta pung ta hong khe chen teng le le kha paten ki sim tang ti le kha chu phata ki sim le chu lama kerel mang ta poi ka ti na ya chu mo dinga chu ti chu plan B chu plan A football api do lo ti ta ong le kha ki sim the na plan B na di ta bang khat chu gon pi nga ye ka ti na chu football pe thanom chapang ho dinga na a kerel man lo dinga chu residential school a omule amo ho dinga chu apha e ti chu point thum ga se te na chula point achai na khat ga se ta ring na ai ho hai galet tol ne hi ve na he ta na steng la galet tol he ho ne yong ne jing diu chu ke gyal da na he na ye chu ai ti ayong gal in ne jing ho ya to ayong hi hat mo niu le chung wa him di tamai chu ti a he gal hi in ne jing ding wa kam ai ho gal ne yu hin lang i situation yong le education to wang hin na compromise bol lo de ka ti chu ha asal he yong le han bol he on chapang hi le kha sim sa te ding na chipa hi ka gyal chu ya chu to hi gal le tol ji ayong hi chapang tam pi depression na ni he du chula phaya ko na la kho tam pi hung ki hala aina lo hin da la relief kema umlo la bhara umho chu chapang chu ita lung thim nom do na nu le pa yong depression na lung thim nom do tam ta am chu na iti ta bang ho yong chu residential school a loi gol tong khom wa na enong helanga thanom ta chapang ho in pui hoi teng le tup khat an alung gel an nei teng le iti ta bang ho gal le tol hong an hai mil diu na le ka sim hoi ta an ki bol na theding wa na di chapang ho yong hi ti ta bang chapang yong chu koi ding yong chu ka de na teng la covid in nei wa ko na hi ei ho se ka poi tu lai chapang ho hi covid a ko na tam ta le ka sim lungyal nei ta lo na hi cha ko na le ka sim hung chawai tam pi au mai chu ya ti ta banga chapang tu a
alung thima lekha sim do ding gel thei te lawa na amina school chi mai lekha sim mai tampi mo cho iti ho tabang hoi ta ikoi ko ma hoi ta guide ibola counseling ibola na hat te cha oya thim ta hon an pui hoi tiang le amo hoyong cha tha na lekha sim hung thanom ki diu competition langa na hung ki te na an nei ki diu ti pa chu keima ling tu bai na chiang chu residential school aphat chom na chule minu mi pa hon Chate ho an koi na di aphat chom na tham phat kalunggel hichan chu ga se henge ki pa me to chu sarpa ibola minu mi paten Chate residential school akoi ungai ham ti hi kichi ta in point li in se pevin ama sa pena chu mobile phone to aki kang se lew alampiu ava in ateng abana chu kham na thei to aki kang se lew lampi ava in abana chu ho hi football langa hi thanum te hi win akoi athlete adiaw football pe ki thanu ba hin mun tina sports yong la emi te zaw lo na lo ai tan chi hoding ang chu chi ipiam residential skula mat wa chu le kha se ball duty nei lo athanup na zat chum ho yong chu ball diu football langa thanu ho ding ang chu khoi ta chan soi ta pi diu ti he ateng le gal le tul ji a le khasim thasi ai lo la gal le tul ja boina zat ho jong amon hoi ta ja ko na chu point li ji a hi residential school Chate inau teo itu teo ikoi diu de sa na chu hoi ten ki chi ten in si pe un ki pa om le jing in he tun aban ma chal ki tin a hi le ni chi school hi EPP development all round development ki ti hina sir EPP development the ni ham chi school ku na chapang he na to na se banga chun lekha sim se ai thei pon na ye chu chapang interest jong vet pi ngaiyin na chapang thanup na yong chapang hi athanup na to ipui hoya la hen imalam jo se ball thei cho chapang se ai bon mi hem hi athanu pol a ball mo om poi ka ti chu ke wa na ni macha chu ball mo om lo he ya hi chapang hi masa pe na hi lekha sim na ding yong le thanup sa ding ti pa hi ke ka tu pe na hen na chapang hi thanom ta pui ding chapang hi alung nat na alung han na athasit sa thil hu bol sa lo dina ata ai thanom ta chapang hi puiding ti pa he keima gel hen na ija he chapang interest wang chu ki bang lo cho teng le pathenin talent ap yong ki bang lo cho na thil za chum chai thano bia chu ai wanga chu la yo se ju ki koi yo lo hen na ai wa chu izo ko chen wang chu koi ding ti hi keima lung gel hen na ya chun za isei chu he le football khat hen na ba na chu le ai ho hi music thanom te hen na football to music hi hoi ta ball pi ding ti pa cha hen na aba na chu mi football music thanom lo chu mi mai thei ding hen na ite thanom lo ho chu le tula ya chu ma ho phat chom na ding chu he di pham ti la computer chu computer wan chu tula chu thip lo thei lo chu na da chu thip te nga hen computer ong ki ball pi ding chu teng le ho ta khada ka gel hi discipline hi chu ma yo si a hi discipline hi a hoi lo le ki success lo hi a chu na discipline hoi na dinga chi pi ball nga yam ti le NCC na chapang NCC ball pi ding ti ka gel ya na chula ban le chapang choma interest dung ya cha volleyball thanom no min tin volleyball ang ball pi ding na football chula volleyball wang chula a turf ground o min na turf ground ka nei win na je football to volleyball to turf ground na ke sem win tin chula ai ho langa hi school tam pin ite se dam inek le uti dam na khat hi pham te le basketball hen na banoi le si dai banga min thanga basketball ai ho hen akut inei lo yu a hi chapang na a ball thading a thiam ding yong chu akisip kha lo ya hello ta chu ya he to he basketball court ka sem hen na basketball thano mo chu basketball ong ke sem mo win tin na chule adang dang ima thanom be set lo ai wanga chu ta sa seming e tu lai chu le dam thei ngai chu nai ma yo sia na itia ta sa sim no mo dinga chu gym na gym wang chu eng equipment chu athing se na chu machine ho ja ja ki koi yo hi hong na koi thei chan wang chu na koi ding aban ba na all la development bowling ti pa chu keima ge la hin na chule hi cha chu tham hot ga sei belen football hi
akisip ngalu le na to hi chapang ho thanup na pian chu pham ti la steng la min an he na thading pian chu gampa ma min an he na thading chu pham ti le India hi I League so I League under 12 under 14 under 16 under 18 na hi chi ho hi akisip na thading wa hi pa ma academy ho na academy len ho to yong chun link ne ya na chapang athem la chun academy ho chu soling thei chu lang khana ka se dinga chu le tua India dinga chu chapang langa academy hoi loi chu le Minerva academy chu Minerva academy khola mi anei pa hun phada cha ki he na ma hun ei ngai lu ya na ka cha te nga thuma kana koi chu ya ho man ei ngai lu ya na ya chu chapang athem ma hela chun isei la chun akoi yeng deu ya na ipi la chapang chu masa chu football hilanga in hoi ta sip masa ding na pe do thei mong he ti ho chu I League yong pe sa the na chuting le la ya yong he academy dang ho tong link ne ya na ma ho minaung chu I League yong pe sa di chu pe sa ding ka ti ya na chula athem kunung tel hin pe do then ti ho cha pa ma academy anu pa na sol nom yong le sol di yeng na chu ke ma lung ya le ya chula music yong he na music yong he hoi ta ball pi ding music master na music ti wanga che ho hi atam zo guitar keyboard i ball theng wang wai na theory notation mom he lo cho staff notation ho he lo cho amina I go thi talent hi mana na I mo thip yeng ho ya na atam zo he staff notation he hi be to iti ho ta bang cho hoi ta cha pang ne wa ko na music ball dinga ngal hil ngai cho ichi dinga he master pa David kakap na ho society adinga chu music langa cha sang pen he ta na ma na sang pen katino min na ma ko hela lunglu ta mi yong hil hin chula ma khon thagau mi ta kha jong hin na ma to yong sun ki ho ma da na ama nong ai thia le master ding chu ama hin sol pi ding chula kang po pilanga ma hong do kom yong le chapang ho yong ma no ichana pha ta wam ipi hil ngai ham tiang ma no avet ji di na avet sui ding a chu hoi ta chu ama to yong ki ho to hin na ya chu ke gel chu hil hoi ta chapang hi hi music ball ngal le phata cha na abula ko na basic ma yo sia he te ding ti pa chu na chu ke ma lunggel khat he na tua sir pat sei chu football lang hen lang ai lo le music lang hen lang I pilang hi jong le akoi ding hi chu akoi chu amo akoi di lo ahil ding ave sui ding ave tup ding na akoi ding hi kit na lai se na in ahoi ma jingin mizo si asei banga chon mizo si hi Italian ai lo skill hoi ke bangji lo hin football pe the football pe team lo ta khat jong chu volleyball langau na team mai the ai lo le music langau na team mai the azat za na tia chu mihim hizat pi ki su khomi hoya ithip na ki ba su ke ale buiding na ta em ji a ithip na zat chum chi ho chu ithip na zat chum chi wa chu light a hill di hi ti chu sir pa ko na heaven ating le golhang ho ta sa sim nom ai lo le gym hoi ta chi nom ho ding on gym yong akoi di he ti chu ga heaven ating le chi ipam lasa lang na sir pa voice sim lang ai lo le lasa lang hi mi thanom ta taw nu me ha pasal ha tampi jin na tonic sulfa yong na enjoy ji sei hai kha tonic sulfa na music hai tonic sulfa jaw sa na okay tonic sulfa guitar jeng la keyboard na sang pi a cha jo jo si yong chung ding hin ai la ba na hi vocational training lang hila sa vocational hina miti cha sapang hi ai thia le na to yong ki thip chu sa ngai chu imayo si ball thei diu ngai chu mi na chu na le kha thiema a ina thil neu cha khat ball jong le mi ki ko thu ti si thei lo chu imayo si ball thip diu ngai na ya chu cho chu ania wa ko na humkhil sa ngai chu kin ma residential school a hena chapang chu how awai officer cha ka he poi pi na to yong ki thip chu sa de ka ti cha na ma sa pe na umna alup na alup ato na al ama chunga na avon ke sop thei diu na ni cho chu first a ball thei diu ngai chu na to chapang a ina uma hele avon be ke sop thei lo go hang ge ya na a ina pham khat ne khat ga ki sim a tui be ki kan thei lo mai chu
nuwa go langam ta na bulame hon thelo mai chu na I chong ke wang ki thip chu sa de ka ti chu atia chu amasa pe na chu chapang na to ki thip chu sa de na ei phat chom ning ka ti mo phat chom ning ka ti e wang hi ni na to ka ve da hele ato yo se ko to thei chu to hi ina yong hu ken light ship dian lang na ipi bol di yong le cement na to di yong le ka to mom lo chu thing pe asia na iti ai chapang hi ato mo om sa lo ding na number 1 iting la ni chan na ji pham ti le chapang hi thip na khat nei sa di ka ti chu a thip na ko na chu a kho ta le ale khasim na ma le ma yong ki to so thei na vocational training na to chaman a bol the a talent chi pi ham ga ga sian lang le basket asa thei ham mora sa thei ham na ala pa cha ho siam thei ham I tham khat chu thip na khat chu na training khat pe ding I cha thip na chu awan phat le na I chi ho chu bol wa na ala ne thei siam yong le na kek siam ma phang wat yong le I to ta bang chu suti ni ham on phat le I chi ho chu bol wa le I cha ko na chu sum le pai them tham no mu thei chu la ama ho neu ne yong ki support thei wa chu na ama ho khor setting be yong le ka ti na til neu ne ai khat wa le teng la hi chi vocational adinga hi NGO yong ka contact chu NGO hon dan chu mushroom making na pa sim dan ho na chapang ho chu hong hil diu hi chu chapang hon on phat le cho cho bol diu achai tiang le ama hon hong kila kit diu na chu ma hon ajo pi kit diu na hi chu chapang ho amu kham khom sum chu ma hon chapang hon achan diu na hi to ta bang chu chapang ga ka sei dinga chu in sung ha sajap hon na ama le ma yong aga ki to dal theina diu ma le ma ki support thein ding wang chu chong chu ka gyal na chule to hi vocational hi iti phat le bol tham iti ai na chapang ho aphat hong ki pu diu dan tham chat ga se nge na mi tham mo chun iti ka chu vocational bol di ham ti hin na jingka le punga hong ki thawa hele chapang hin na pung ma khai ta bang chu ki su thing wa hele pung ma kha yo le 5:30 to 7 pung sagi na amo hi ama activities to I say ho na football volleyball basketball music ha poi na I cho se chu bol diu ta chu pung khat ma khai na ai le pung sagi ma khai le breakfast heavy breakfast ani adiu na cha mai hi lo na heavy breakfast ani adiu ting la pung ge na ko na hi class a bol diu chu pung ge na ko na class a bol diu class ong hi tua I hon school normal traditional class ho mai ta bang lo dina class khat hi som pe na pung khat sunga chu oyan hoi ta cha pang chu avet suiding ipi hildam ipi simsa dam ipi exercise ball sa the mom ti chu na hi cha chu pung khat sunga hoi ta ball ding ala sam ho athem ho cha chu he di ta chu na hi cha chu pung khat chu hoi ta cha pang ho an boi pi teng le na oya chu na cha pang chu hin he them ta ve ta teng le pung gena ko na som la khat ge class ane wal pung som la khat ma khai teng la lunch bu ne sa dina bu ne yo teng la chom hat ki chol win tin pung khat ala 12 ma khai hola class ki pat ki da hele pung thum ma khai ge bol diu cha na pung thum ma ko na chu pung a ge ham pung li ma khai ge ham chu hele free time ne chu na hi chu vocational pha la chu man dina pa na chu ma hon cha pang hon ipham khat cho bol diu isa lal na khat cho nei diu ngai hi cha chu hi lo le chapang chu le kha la sam tai ala sam jap ho awik jap ho chuna hi chi vocational timing pha na chuna ma ho hi chi timing ka chu extra class bol pi dina remedial class bol pi dina ai lo le class 10 pi ding ho ken wang thildang nga boidang ka din le kha simi ti ho yong chu hi chi pha chunga chama hon extra le kha ki sim ki deu na hi chu ki pu na ding dan vocational phat chu na hi chu phat chu kaga se he na ki chu ki chai teng le chun ni hla le pungu bwa bu ne le na bu ne yo teng le worship na sa pangho ki khop pi ding hi chu ki khop chai teng le 7 to 9 ham kha chu study hour na sa pangho le kha sim ki wa le si pa le
imut dina ita chapang hi jingka ong thowa kona ni tha ai mut to ka wa chu pham kha azu ki sa lal sa dina on sa man lo de ti cho wa yo wa chu lal de ya na yong le chapang dinga chapang hi on ting le thil se bon na on sa man lo wa ta chu hoi tai pui ho ya le na thil se bon man pha do om poi ti he na nghe pui hoi ding dan thu nan sen na chi chapang ho ki pui hoi ding hi i ti lampanga he na bol go ram no hoi ta ki pui hoi ding dan chu chapang ki pui hoi iti teng la hen na ken ka sei nom khat min hilaya hong kai hi an lang hong kai lo yong le na nu le pa tampi ko ma yong ka sei nom yong o min na ye chu ei ho hin adi di ei ho thing hang mi ei mi lang ho hin ki sei le na chapang hi a bol ding sang na a bol loading jo kha sei chu til khat a bol le chu bol hi tak ki tieng chu na a bol na yo si a cha na yo si ai bol hi ni yeng na sanga hekin a bol loading sang a bol ding yo sei pi hudi ka ti chu na boy chin bol lo chinan bol chai tin boy chi bol lo ti khat chu na isei pi ko pi han lang hele chapang chu i pho sanga bol hin ti sanga na phajon te ti ka sei no min na ye chu chapang hi a bol loading ha sei pi wal teng le alung thima he na negative mind na negative thinking khat anei chu lung neu na khat na ya chu chapang hi a bol ding pai oi hoi ten gat ki bol han lang na chapang hi ina yong ki pui hoi le ki pa ka de yin na e ho hin chapang hi kilung neu sa chu na thil neu cha su khelong le ki vo pai chu chapang nu le pa tam pi hin na ipiji a bol ham ti yong ki hello na chapang hi phadi cha thil khat a se khat a bol long le ipiji a bol ham ki khat khu ki khol lo chu a pe na chu na ki pho ham la ki vo ham hieng a chu na ki beng hieng a chu chapang hin na chu ken di ka sa lo chu chapang cha se bol long le ipiji a bol he do ti wang ho chom khat be wang na chapang hi study bol na ye ka ti chu atia mi ga ma khumin chapang ane na to la ki chip long le pho lo khula na ye chu chapang hin thil khat a bol ten la khun lan bol chu pham khat cha zil do chu na ase khat a bol kha yong le dan ji pham ga bol a salai khat ki cho kha yong le cha ko na khun lesson lan bol chu na iti to bang ho khoi hon chan chi pilo chu na chapang in achanga lesson lan a bol ding pa kho phat i pilo chu a bol chana chu bol hi tak iti yeng le na chapang chu iti a chu lung len do na ya chu chapang hi lung let sa ding hello la chapang hi thil lan an bol ding a kho phat pi nga hi ya na ama yo chu thamat freedom pi nga hi chu yo hin nen kha khan ti tiu le na ane na thamat ong ki khadong le ki pho yeng na so kho ken wang ka dei pon na ai te ala chapang hi ama yong thamat freedom pi nga yin na ama ma chama thil lan an bol ding na ong ki jil na ding ko na freedom yong pi nga in ka ti na chule hichi achiever academy sunga ki pu na ding dan wang chu na ke hin ka tu pen chu hi la chapang hi mola je loading ai the chana chapang hi husa sanga ho loading pho loading na ai chu oya yong chu chapanga dinga a model hi ngai chu in sunga yong khu minu mi pan na chapang khu osang maya hi wale chapang yong khu o niam ta hi beta apo do ting la na ai lo laman jong in sunga minu mi pa chan chumin chapang an la ya na chapanga chu chapang ho hin oi ho chan la ngai chu na ai la oya nong chapang chu sen sal ding ai le pho jing ai le chapang in iti cha chu lesson chapang bang chan bol li chu na atia chu ken wa in sunga yong chapang hi onem cha ho ding na ai the chana na chapang khu ki ngai lu sa yo de ka ti chapang ki chat sa ding hello na chapang chun ei ngai lu tenga nu pa ngai lu teng ka nu ka pan ei ngai lun ke hi a se bol the ka hi poi ati ana chama na an ki gyal do di pa hu ka de na teng la oyan jong chapang chu ngai lu na nei ta bol oi ta ho wa le na a phalo ta kha dong khuna ken iti chana school kan bola
boarding kan bola ka het chu o yon pang ama khu agilowi aphapu ati yong khuna lungse na nei ta khuna all ta hoi ho wa hele tengla classroom ma khu agilo pen ho yong khu aminai ko wa hoi ta na ama ho khu importance ipi wa le classroom ma phaye ngai chu ji o yon na het diu ngai na atia hi boarding lai academy sunga hi chapang ke pho loading vo loading na hill thoding na eo him chapang i pho hi lai la u chu pho to hill chu ki hi ai chu na ki bang lo wai chu ata chapang hill thoding pho loading na tengla chapang hi force a ball loading na eo chapang chu iti phat sa dham ti ala amoi competition ball sa dikati iti competition ball sa dham iti ala na athol hawa ko na ni hlum kya ki man cha no hi record ki koi pi di chu ama record na ni khana mark hiya ja ti kha chu record ki koi pi ding hi cha chu ama ho chan dung zu ya athen naw hian lang ai lo an to naw hian lang hi cha activity se ho na hi cha ki man cha naw hian lang classroom ma chan hian lang a performance hian lang na hi cho yo se chu ni sia hi mark ki pi di chu tengla exam ma yong mark ki pi chu na exam ma to hilanga activities ho mayo se mark ho chu hin go form ding na asan dung zu ya chu scholarship pi ding scholarship pi tele a fee chu form sa dina 50% ka he poi 30% ka poi 20% ka poi na ama performance dung zu ya chu amak dung zu ya chu scholarship pi ding a fee chu form sa dina tengla chun chapang chu acham lo hong ki te ta ve to na amak sa na dis an ngai to di chu chapang chu force ai phat sa sanga chu ma chama aphat chu permanent hi chu ei ki chat ma na i masanga aphat chu permanent lo pi chu na chana ki chat sa ape na force an aphat sa chu permanent lo chu nom lo ting la si tho ri chu ting la chapang chu ania la ya chu ei ki chat ma na phamai theina ahong le ting le ei ki chat lo ting lo ya phadi do na atia ju ken wang thil hi bol a le permanent na dinga bol nga ye na temporary hello dina chipa chu ki pui holding dan thamat ga se ha min ei ki cha na I thu anun sanga chu ingai lut a het ji ai thu anun chu na ei za pa yo chu na ei za chu chu short zone na force ami ki phat sa ki chu ei lo ting chu le se tho de masanga asit sanga sang te ding ai apa atia mi nu wang ka he poi na mi pa tampi hu na acha mi pa tampi hun Chate ho school boarding a he an se yu chu sir ke chapa wang chu phat lo la je jing in ti chu na je jing kin wa je ma chapang a pha he na je ma chapang a pha chu so lo he na steng la ti da hung ki je ma chapang phat sa ho hi so lo chu teng la mol lo teng la mi ki chata lo na ki chui cha phat lo na chu na mi tham hot khon lai boarding a koi la je bol a phatai ti na ai ma chi ta bang ho chu boarding hong po do teng la ngai be bi chu kho che di ho chu nge chal che di ho chu ye chi ti ta banga hung ki sen na hung ki je ma chapang hung ki kho kha ho chu na sen to ka na je to ka ajne ki cha lo di chu na ti chu ken hoi ka sa lo chu okay ki pa me tu chun sarpan chapang pui hui ding dan ai lo le chapang ho he iti sanga hiti hai pui hui ya hele apachum zoi ti chu hoi ten e hil chen tawin ai le mi hem hi ta sa le thagawa khem hen na sa tua in se ho si chu ta sa zui ding bol ding dan ho hen na ai le ichi achievers atha hung ki put hena residential school hi thagaw lama hi iti na pui hui diu ham no hen thagaw lam kitilana chapang hi ania wa kona pathen thu ta gitu apui anga jin na ye chu ke nong boarding kan bola kona kan het chi pham tile chapang hi pathen thu ta ipui hoya chapang hi anem zabin na hi achu phaya boarding kana bolang chu phaya boarding chu kitile anyawalang umbe set lo tamlo 11 12 akona BA sim yong ma hen na mo chu mi go lang mong taw chu ma ho chu
mola je ma pho a vo a pathe te lo chu ai wanga chu ni la si le na mai cham ke sim khom ji a pathen thu ke sei pi ji wa chule la ke sa khom pi ji wa na hita chu nom ta na ki man cha pi a le amo jong ki pa wa na tin amo jong ki cha ko na chu ani sia chu chapang hi ani sia sei pi ngai chu ma yo se na hita chu ni la si le chapang hi mai cham ke sim pi a ahin ki til khawa ahin ki pui ho ya le aphalo di kha chu phayeng chu he cha ko na kan he chu sapang tam ta 12 an chaiwa dan cha boarding an da la ding la farewell ho ki man tin na sapang khat khat chu holi mu wa amit thli so lu yong mai chu lai boarding han na hi leng na ki khat na ase yu chu he cha ko na chu ke na hoi ta ka gel chu sapang wang hi pathen thu to ki tholo la wang chapang ha kisuniam jo poi ti khat na ka he chu ya chu hilaya boarding ki bola yong hi ama sa pe na hi chapang hi pathen thu a su ne masa ding su ne masa dina ting la jan chapang hi aphalo ta khadong chu ki pui hoi jo wai chu ya chu pathen thu yaw lo wa chu chapang hi na ki pui yo po ki pui hoi yo poi ti pa chu keima lungel na keiman kan experience khat ka se hin na ya chu to hi warden kan koi ho yong he ken thagau mi na le ka thim se ai poi na masa pe na ka ve chu warden dinga he thagau mi ngai chu chapang thagau lama yong pui hoi thei khat na pui hoi thei ngai na ya chu boarding kan bol ji a hi session hong ki pat lang la hin an ki bol masa pen chi pijam tila chapang ho hi kem ki bol pi hi chu na hoi ta speaker ki kowa pastor ho ki kowa kem ki bol pi ji a chapang ho chu hadi cha thagau lama langkhara chu ping tha chat hi yong le ko ti na mi pathen thu in sei pi a chanding dan ho in hil te na chapang chu masa thil si an bol hong chu an nga thei chu na mi tam zo hi chapang hi tula ya chu neu cha cha yong it igel pha lo be be thil si tam pyong bol mai thei chu ya chu pathen thu in sei pi teng la bo chun hi chi ho a ko na chu thil si tam pyong an nga thei chu ya chu pathen thu ta ki tu a chapang hi pui hoi anga ye ti pa he na keima de a na nge ki pa me hi chi achiever academy residential school hung ki put hi ta salang se hello sagau lama jong hoi ta vet suina vet tu na ane du he ti yong chiga heaven a hi le hi achievers academy a kainum ho he iti le admission ho ki honga iti phat le cho he admission ho ki bol the hom se to hi November 29 ni abo chu inauguration ki bol hi ana inauguration bol masanga chu I mucha yong ichi ki bol de ti yong chu ki sei po lo he na to hi le inauguration ki bol he tan to ko na hi mi bo chu admission ding ho registration ding ho ki he sa he na registration part wang hi December 1 a ko na 31 chan hi registration part ki hong he na registration chu le online ong the offline ong the na online ang chu link ki pi a hin na link uma hin registration he ki bol masa ding teng le registration he ki chai teng le to chu hilaya sit hi limit a hin na class ka hi chapang som ni bo kilading hi a chu chapang som ni walwal registration hong ai la chun January 5 ting la khun na entrance test bol di ki hen na okay entrance test hi lo wa hi yong le either counseling na counseling ki kawintin hi cha chu a parents to chapang to hong diu apma ho progress report an ki choi diu ama ho progress report dung ya chu ama ho mark dung ya chu admission hong ki pidam na hi chu school management committee ki umin na committee ki uma hin na committee decide in ki bolin tin registration part hong ki chai teng la na hi cha chu entrance bola phaham ai lo le counseling a chu admission la theham ti pa chu hong ki boarding he na e chu admission chu ki mo la nom lo he lai school hong ki bol chu in itup chu hi le chapang kicha kai chu hong mi do na thei te diu ti hi itup hi ye chu na chapang anu pan ina se ngai lo mana na hilaya ki koila phan te ti a
เกลไม่หอให้เราเห็นนะจะปังเสียมโดดดิ้งมองแล้วก็เทียมหอนะแล้วก็เทียมเสียบโดดเทียมหอมองจะเต็งเราจะปังยองฮิลายาโนมดิ้งมองอย่างแล้วก็เสียมทนอมให้เดียวอนุปานองสิบโนมหอสาจะปังจะกินได้เห็นนะเดี๋ยวจะเอ็นยองจะปังจะเสียบโดดเตะดิ้งตีปลายกี่เดียวเห็นนะกระตุบจะเห็นเลยตัวให้คลาสก็ได้จะปังส้มนี่กี่ตีเห็นนะจะปังส้มนี่อินสิบหอเบะเฮเบลฟันใจเต็งเลยมีส้มนี่จะปังส้มนี่เบะจุอีปีหลายได้ทำข้าวจนกิสอนโดให้ลังเลยกิเสียมโดเลยนะกุมยาเยกุมงากุมส้มเยอะเต็งเลยไอ้หัว society อายองเห็นจะปังofficer เอาเลยจิลดังนะจัดดังมุนโจมมีพระโจมตาหุงฮีวินเตติปาฮิเกมาลุงตุบเห็นนะไอ้จุตัวฮีกาเลตุเนี่ยจันจะปังตั้มปีก็เสียจุนะเลขายองสิมเทตโลไอ้เราเลยนักตุบโลจิฮัมไอ้เราลุงเกลจิฮัมไอ้เราเลยกาลจิฮัมนะตั้มปีจะปังยองให้ลุงโนพะไม่ตาจูเลขาสยองพัดจากสิมเทตโลนะอีแต่ให้เปเอาไว้เลยจุนกุมยาจูฮัมขัดเลยeducation ละงาให้มีอินพะนั่นข้าดูฮัมที่ยองให้ลุงขับมาเห็นนะที่อาจูไอ้เทจะน่าจูกุมขดาให้มีซ้อมนี่ฮัมใครไปซ้อมทุ่มหัวเบะจู MBBS ลอยนะไอ้เราเลยarmy officer ลอยเอาละ civil service ball ดิ้งลอย IAS IPS ดิ้งลอยนะ engineer ดิ้งลอยที่หลายจุ่มจะเห็นจะปังให้ยามขัดให้กุมสิเลยกิสอนโดเทเลยนะดานจูทิ้งหน่วยมีดิ้งให้ยองนะปัดจะนะเลยก็ทีมขัดจูทิ้งหน่วยปันดียองเลยเลยข้าทีมจะมาหอยองจะพัดจันกิหิลหันลังนะน้ำไงลุยดานไอ้เราเลย society อีที่ปันละดิฮัมที่เขาใช้ตาเทรนหินบอลละหิลเตียงละจนมาหอจูหุยไล่จียองเลยมีพระโจมมึงหิดินะที่ไอ้เกินหิไลมุนฮีมีพระโจมโปโดนะมุนยาจู factory of human resource กตินอมจูนะ factory อะฮูทิลพระโจมตัวได้กิปโดจูนะแต่บางอาจูหิไลยองฮีมีพระโจมตะกิปโดนะมุนกิเสียมโดนะมุนนะฮิสาดิ้งตีปาฮีเกมาลุมตุเห็นนะเอาเลยเก็บปอมินอิงคิวลิมนาวจะนุ่มเสจริงสวดจงหงสวดจับตาอินtu chân cái hung ngay ho jo si chunga yong ke pa thu ka sein a chai na adinga naga sei num om le na sir ningin phat ke la nge sei nom tu tampi nan tin na yong la phat to so jap tan na yong ke phat lam om yong le thil khat clarification khat kaga bol nom khat om na inauguration ni a chu yes o Sadar Hills secretary pa na ahuli ma chu ama hin residential school Sadar Hills adinga amasa pen ti khat chana khat chu he thiam lo min na enge JNV eklavia chu om nai na ewa cho chu government a hi chana private school adinga residential school chu e ho district sunga adinga chu amasa pen he tin a hin na ya chu mi tham khat he thiam lo min na chule JNV eklavia ga ti le khat ka sei na mo khu residential a hi wangin na a phachu phanai na a phamoi ka ti nom poi na ting le adi nu le pa ani zo jap lo ho dinga chu akijan le yeng na apa le na ai wanga hila mo ho ko ma khu chapang phata cha ide banga siam do zo lo ne de hu pham ti ai le chapang hu jani ja thum akoi khu na school sunga khu warden khat ham bon ave chu ai la chapang mi jani ja thum warden khat ki ve ki ti chu ki ve sui lo ti nei chu acham wa ki pui bo chu ya chu chapang chu phadinga chu ho lo ai banga chu athasi dinga chu kilep no nei bo chu le ka simen ai pi yong na chu le tu lai rt dung ya chu chapang exam fail sa loading ipiding ki ti ya kho chapang ho kho phadicha asim lo ho yong chu min o ya hon ama subject a fail wa min se diu ya kho pass sa loy umai chu ki ta bang hi ya kho na ken residential hi wanga chu ka ha de be set po na anei ho dingin ka ti na anei lo ding phan na anei je ho dinga wang chu JNV hello le resident eklavia ho chu ka recommend nom po na ye chu chapang chu ikoi nga la chun sumlu na ikoi nga sip do te nga ya na ya chu enge mo ni tham khat in residential school masapen atiu le he thiam lo loi tham khat om ya chu tham khat clarification kaga api e bo na ole henge ke pa me
hichi Achievers Academy Residential School hi sarpan no an sei bangahin huvia panai hoi ta hungchi di ngai ta in hichi a di di minu mi pahon ilung hin gyal diu aji chu class 5 ki thoi hoi ta ki thunun zo na lai ma hen na class 5 pana 10 ge chu hoi ta residential school a oizo ho in ahin vet sui cha pang chu 10 an khela tu a he 10 ge ho ta bang hom ding ban 11 12 song hom din na 12 ge hoi ta residential school a hung ki ve sui hung ki pui hoi cha pang chu itinama zong le mi in te ti chu hi Achievers Academy Residential School hin atup le adoi ai lo le let's prepare to achieve ati in lo hin na te dinga cha tu ai ki gut masat nga hin ki golo wa lo hing din ki ti chu ai thelo thil ai in to ai hoi ta 5 pana hoi ta ki gut na 11 12 hoi 12 in chai ting chula chun amidile amilo di chu hoi ta ki kheji ai tan hi a jo hi Achievers Academy Residential School hi hoi ta warden ho oizo ho in 24 hours sun la zana chu ane diu adon diu I pia bol diu chul a pi diu ai ta in ki su mama ki tup mama pa chat mama school a he in hi a chu minu mi pahon ilung hoi ta hin gelutin I cha teo ko ham a cha mi ding dei lo wa mi yo si hin a cha mi ding a de hunung le ke khela anu le apa hin wa theding acha chu mi jo sin ade hin hi chun hi chi Achievers Academy Residential School hi hoi ten hung ki gelun lang hin junun aji chu hi chi school hi akitup dan hi khat ve na kaya admission khat ve na bol chu aban ting na bol lo de tin am dan chu tukum class 5 na cha kaya tukum hi na bol a hele hu ve 6 7 8 yo lang ti bol ngai ta lo na admission na ye chu ban na kal diu ta na tin ka sei na lo pen chu na class danga hi admission hung kyong talo ding only class 5 bo chung kyong de ta chu na a kaisah za chu hung kal to di hung tha lu ho bo ki bol de ta na admission okay selena ta chu hilaya na sei na khat chu tamat ga apalten nomin kapalten nom gati chu na ke vision na ke opinion ai bo ve chapang khat chu sim do ai le anu apa wa de se ai pon na namsu to hi mi tampi na mi tampi officer hi ama ding se apachu mi ma chu family ading se na ama jila cha mun khada ki koi tu ma hele apa se tai ti alungyal nei ma chu ken chi hi mi phachu ma ka ngai to lo chite bang mi na mi phachom di ke hin kalungyala he na pathenin dam na ipi a hele idam sunga hi ibol thei pen khat mi dinga phachom yong bol ngai ki pa hi ke lung gel hin na ya chukin ka gela chu ke hi thil dang la ka thiam pon school ball hi ke dinga ka bol thei pen hi dam ti a chu school ka bol na hi cha ko na hi society chapang sip phat ding chapang sip do ding society sip ding ti pa hi ke ma lung tu ba hin na ya chun to na sei chapang officer hong hi anu pa se awa ding aji cha se awa ding ti pa chu chu ke ka no poi ka ti ne na officer khat hi ai le khobunga dingin na khosunga dingin alo la society a dingin namsunga dingin mi phachu mi han ti pa chu ka dei he na ya chu mo an like thamat ga henge khat hi bo wi khosung veng sung hobung sung lang nam level la yong le na mi phachu hi ngai ka ti okay na chidinga chu chapang hi train ball ngai ka ti chu okay ki pa me ki chi thet yengin sarpai atup la doi chule adei dan chapang sip ding dan chu de omma ma in ke se en ka de ding hilo minu mi pa elo le chi video hin ve ho zo si ate khangin idei diu kata sadin ki pa om le jengin tu ni ni khwa sir chi Achievers Academy Residential School founder pa sir pa to kong ke ulim non chu ngai nom ting le mabana to gun ho zo siang chu de pa chat min nglo hing te hen lang tu a ka ke ho na sung hona chu ka ke ho na a he thiam thelo tiute chi ka do be no me ka het no me ti o ma hele a phone number yong khan koi ding a he in screen a he chi a ko na he na ke het mat wa iti pha le iti registration ai lo le ippt bolding ham ti chu
ka kyu hon la a chu ka hin se hai hon khat tu a uma ne het be num le direct nga ma na contact the o in tunin ko a kong kyu lim no na chu ka di hon wal ji a ka se hil ka se wal hona hele ne na ngai damun lang cheng khat cheng ni khusung namsung ai lo le chapang ho din lang ate khang dinga ka se kha hon o ma hele pathian ni bon chawin phathe ibu pi tawen ti cho chaina pena ka se onin ipa me asa